zindusha zikeneye gutabarwa. Hari abagenda n'intimba mu mitima zikeneye gutabarwa. Maze haleluya we, haleluya, Mwami Yesu we. warangurura ngo numara utanganiza abafite intimba ngo n'abantu benshi ngo bahoranye n'agahinda bashaka kwiyahura ariko ngo isengesho ryawe rirakenewe gukoresha kugira ngo avuge ijambo ryumvikana mu mitima y'ubu bwoko bwose bwanditse aha. Ariko turagutumiye kuko uyu mugoroba ari wewe wawuduhaye ugira icyo ukora mu buzima bw'abantu, utanga ijambo rikwiriye imitima y'aba bantu bose baganditse aha ngaha. Ntaba ari twe ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umushumba aradufasha none gusoma uko bimeze. Aradufasha gusoma mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 18 n'umurongo wa 36. Abami ba mbere igice cya 18 n'umurongo wa 36. Igitabo cya mbere cy'Abami 18:36 haravuze ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, kaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe, amen. Subira dusomera nanone mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 n'umurongo wa 17. Perezida Hedingwe nawe aradufasha, ndagira ngo afite bibiri ijambo ry'Imana, uradusomera muri iki gitabo cya Yakobo igice cya 5 n'umurongo wa 17. Yakobo 5:17. haravuze ngo ndore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itarwa, amen. Amen. Dusomere nawe.
haravuze ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, yasabye Imana ko imvura itagwa, maze imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Amen. dukomere ijambo ry'Imana amashi. Turashima Imana iduhaye umugoroba mwiza, umugoroba udasanzwe ku buzima bwacu, kuko hariho abantu benshi babyifujije batabibonye, ariko twebwe Imana yagiriye neza ikabiduhereza, ihabwa icubahiro yabidukoreye. Ijambo rya kabiri, ndashima Imana nanone ku butumire kandi bw'iri torero, abashumba, abayobozi, bavuga butumwa. Turashimira kuzirikana ubutumire bwanyu, kandi munatuzirikana nanone. Bushize twari turi hano ukwezi nte kurashira, ariko kuba mwarongeye kandi kutwizera mukabona ko ari ngombwa tugomba kubana muri aya materaniro y'uyu munsi, turabishimiye kandi turabinezererewe, kandi tubihesheje agaciro cyane. Kutwizera agatuti karahenze, n'icizere kirahenze, n'iyi mikrofone irahenze, n'ubutumire burahenze. Iyo ubonye Imana ikugiriye neza, uratumiwe bakaguhereza mikrofone iyi, abantu bagatuza, ugahagarara imbere y'abanyabwenge bakurusha, imbere y'abanyacubahiro, imbere y'abagaragu b'Imana Imana yasize amavuta, bagaceceka, bagaca bugufi, nabo bakakwizera, bakagusingiriza mikrofone kugira ngo bumve icyo Imana yashize ku mutima wawe, birahenze. Ariko Imana yabiduhaye, turabishimiye data. Semeni haleluya. Twaranezerewe cyane kumva kuko mugomba kudutumira, kandi imitima yacu yarabyakiriye kandi irabyishimiye. Kwisanga muri iki kibanza bigize ico bimaze mu buzima bwacu. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Kwisanga ha bigize ico bimaze, iyo ubashije kubitekereza, Imana ikaguhereza ubwenge ukabasha kubitekereza, ukabikurura, ukareba impamvu Imana iguhaye uyu mwanya. Hariho abavuga butumwa beza kandi babishoboye, batangiye kera tutarabaho, ariko iyo ubonye Imana ikagusingiriza iki gihe n'uyu mwanya, ari abaririmbyi, ari abavuga butumwa, ari abacuranzi, twese turi abavuga butumwa, Imana yabiduhaye, tutwareka kuyihesha icubahiro. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Tubana umwanya mutoya, bampaye umwanya mutoya, ariko niko bimeze, ariko turazirikana uyu mwanya Imana yayiduhaye, turabishimiye, turanezerewe kubana namwe mwese, abaririmbyi, abacuranzi, abavuga butumwa, turanezerewe kubana n'abashumba b'iri torero, turanezerewe mwese, buri cubahiro cya buri muntu, turanezerewe kubana namwe, turanezerewe kandi kubana n'umutware. Imana ishime kuko yamuboneye umwanya tukaba twazanye mu ivuga butumwa. Imana ihabwa icubahiro, niwo muri mukomeye cyane Imana yakoze. Ngivuga butumwa umuntu azaritangirira mu rugo rwiwe, n'itorero nyaryo ni urugo. Imana ihabwa icubahiro kuko Imana yatwizeye kugeza naho abatware batwizera, umuryango ukatwizera, ukabona ko ari ngombwa ko bagomba kudushikikira mu murimo w'Imana. Umutima wanje warabyakiriye kandi urabizirikana. Ihabwa icubahiro data yaduhamagaye. Haleluya. Umuntu ugira umwuka wo kwakira haleluya no gutanga haleluya ntiyakire mikrofone. Muheraze perezida w'abayumbe mikrofone, namwe mwese muyifate, turama tuzingazinga guki gitara mu mwanya mutoya, nitumara turangize. Semeni haleluya. Taze haleluya. Haleluya. Amen. Tumwokumva ibyishimo mfite muri uyu mugoroba. Teme nari mfite irasana ya yindi twaganiriye ubushize twavuze amahame yo gusenga. N'uyu mugoroba nawe turavuga inyungu dukura mu gusenga, inyungu tubona iyo twasenze Imana. Taze haleluya mama. Haleluya. Haleluya. Mugoroba ubushize twaganiriye ijambo rivuga ngo amahame yo gusenga. Uyu mugoroba turavuga inyungu dukura mu gusenga. Ijambo Imana yari yashize ku mutima. Abaririmbyi kera mwavuze ubutumwa, muvuga butumwa wa mbere kera yaririmbye yarangije. Haleluya. Naririmbye niyo teme iri jambo rivuga ngo gusenga n'iryo nari nateguje. Kera
mwavuze ubutumwa Imana ibaha umugisha Amen. ushize twavuze amahame yo gusenga sinasubira ariko reka navuge bukeya ihame rya mbere twavuze ihame rya mbere ko ari ugusenga abo twari turi kumwe ubushize ko murabyibuka ihame rya mbere ni ukwizera byakozwe n'induma biravuga ngo gusenga ngo ni ukumenya rwose udashidikanya kuko ibyo tutaraba bigaragara amaso yacu ariko amaso yacu akagaragaza kureba ibiri kure ibyo tutaraba n'amaso yacu ariko imbaraga zo gusenga zigatuma dusingira biriya biri kure ni ukuvuga ngo ihame ryo gusenga ni ukwizera kandi gusenga biravuga ngo gusenga ni amaboko asingira ibiri kure. Amen. Hallelujah. Himbazwe Yesu. Ako ndanezerewe we. Ihame rya mbere ni ugusenga. Ihame rya kabiri ngo ni ugusenga twaturira n'ibyaha ukagera mu mwanya wo kwatura ibyaha byawe ukagera n'umwanya wo kwaturira ubwoko ukagera no mu mwanya wo kwaturira ubwoko n'umuryango wawe wa wundi udakunda Imana izakugaragarisha nuko bageze mu mwanya wo kwatura ibyaha byawe ukagera no mu mwanya wo kwaturira mugenzi wawe. Amen. Amen. Ihame rya gatatu reka ndekeraho ihame rya gatatu ryo gusenga ngo ni ukutava mu kibanza cyawe. Tanze haleluya we. Haleluya. Ihame rya gatatu we. Himbazwe Yesu. Ihame rya gatatu ngo ni ukutava mu kibanza. Himbazwe Mana. Kizakwereka kuko umusese ari umusese ni ukutava ku kibanza cye. Amen. Kuva mu kibanza cyawe. Ukutava mu kibanza cyawe. David, subirgira kwa kundi papa. Amen. Kutava ku kibanza cyawe. Hari ibibazo byacu. Hari ikibazo cyacu Imana yadushizemo. Ihame ryo gusenga nyine ni ukutava mu kibanza. Ariko isi yaradutunze bigatuma tuva mu kibanza cyacu Imana yadushizemo. Ihame rya gatatu ryo gusenga ni amahame 8 ariko niba rije mu nyungu zo gusenga. Ha! Sebedega! Sebedega! Ay baba! Himbazwe Yesu we. Ariko Imana Revera Gaspar yaravuze ngo Mana we basa niki cyatumye je umpamagara bene uko ako namahoro tasho bitwaye kantange haleluya. Inyungu zo gusenga n'ubundi mukazi w'Imana uduma yaravuze ngo signification yo gusenga ngo ni ugusenga usobanuro yo gusenga nyine ni ugusenga kandi gusenga si ukubivuga mwaririza mwavuze ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ni ibikorwa. Gusenga ni ugusenga nyine gusenga si ukuvuga gusenga ni ukubikora. Gusenga si umuhango ni itegeko.
gusenga si umuhango ngo bw'itorero ryashize iminsi yo gusenga. Gusenga si umuhango, gusenga ni itegeko. Imana yaravuze ngo musenge ubudasiba. Gusenga ni itegeko. Uhimbazwe Yesu. Gusenga si umuhango. Himbazwe Mana. Gusenga nyina no gusenga. Aje hari umuntu wambajije arambwira ngo asinga imbabazi niki. Imbabazi ni ukubabarira ubakoze icyaha ugasubira ukababarira. Imbabazi nizo tubabarirwa ugasubira kandi ukababarira mugenzi wawe. Imbabazi ni ukubabarirwa nuko jawe mbabarirwa ngasubira nkababarira mugenzi wawe. Ihame ryo gusenga ya mbere ngo biduhesha kubaka inkingi zikomeye mu buryo bwo gusabana n'Imana. Ni ukuvuga ngo gusenga bituma tuba mu buzima bwo gusabana n'Imana. Inyungu zo gusenga samani amena we. Hallelujah. Inyungu zo gusenga ngo biduhesha kuba mu mbaraga ngo zo kuhora mu busabane bwacu n'Imana. Bibiliya y'Imana zaratubwira ngo Yesu yageze ahantu ngo yageze yirirwa akora ngo abwira nimugoroba ngo akazamuka mu butayu. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ngo yubatse amatayo ku musozi. Eliya nawe niwe mugabo ukomeye na Mose nibo bagabo zanumva iyo somye amateka yabo zanumva ingingi z'ubwoba ngo bageze bubaka amatayo 100 ngo yo kuja mu busabane n'Imana. Ngo nuguhora mu busabane bwawe n'Imana. Inyungu yo gusenga tuza dusenga gusa ngo birakiraho. Oya biduhesha kuba mu buzima bwo busabane n'Imana. Mose ngo yagaza azamuka koja ku musozi ngo agaganira n'Imana akavugana n'Imana ngo akamanuka yuzuye ubwiza n'imbaraga ngo yamanuka mu kibaya ubwoko bw'Isirayeli ngo abantu bakaza batinya kumureba mu maso ngo kuko yari yuzuye ubwiza butangaje kandi ubwo bwiza ngo bwagaza burabagirana ngo abantu bagatinya kumureba bakavuga ngo Mose we asa ni wowe uzuvugana n'Imana gusa. Guhora mu buzima busabana n'Imana. Ijambo rya kabiri inyungu zo gusenga ngo bitumara agahinda gakabije mu mitima. Amen. Hirya no hino hari imbaga zitegereje gutabarwa. Isi ya none ikeneye amasengesho y'abera. Hallelujah. Hallelujah. Inyungu yo gusenga Amen. ngo bitumara umubabaro ukabije mu mitima. Ni ukuvuga ngo inyungu dukura mu gusenga ngo bitumara agahinda gakabije mu mutima. Ni ukuvuga ngo isengesho ni umuti w'ubuzima. Amen. Uhimbazwe Yesu. Navuze ngo isi ya none bikeneye amasengesho. Hirya no hino hari ingogwa, hari imfungwa zikeneye gutabarwa. Wewe Mana we isi ya none bikeneye amasengesho. Hirya no hino hari ingogwa zikeneye gusengerwa we. Hari ingogwa zikeneye gusengerwa. Nuko Yesu. Barangurura ngo numara utangariza abafite intimba ngo n'abantu benshi ngo bahoranye n'agahinda Bashaka kwiyahura. bashaka kwiyahura ariko ngo isengesho ryawe rirakenewe. Jibiridas rirakenewe. Isengesho ryawe rirakenewe.
ngo riruhure intimba z'imitima. Ahandi wokirira imvune z'umutima gusenga gusa. Si ano ikeneye amasengesho ngo yabera gusa, abera gusa ngo nibo bakeneye gutabara abantu bose. Isi wa isi wa gusa ano mukeneye amasengesho yabera ngo hirya no hino, abuzi n'abutazi, aba bose ngo bakeneye gutabarwa n'amasengesho yawe. Hari imfubyi zikeneye gutabarwa, hari indushyi zikeneye gutabarwa, hari abagenda n'intimba mu mitima zikeneye gutabarwa. Maze haleluya we, haleluya, Mwami Yesu we. dukura mu bwigunge. Inyungu zo gusenga, umuryango tuzagukura mu bwigunge pe. Nshuti n'abavandimwe tubazagukura mu bwigunge. Abantu ubwo bavuka mu muryango ukomeye, abantu ubwo babyara abana benshi, ariko abo bose ntibazagukura mu bwigunge. Imana yonyine niziteturura umuntu, nizikura umuntu mu bwigunge. Asari n'amarazikaye taga ko ryari ryasohotse ry'umwana ngo yamavuka ubwaho yamavuga ngo ubwoko ngo buca bwarangiye. Imana yonyine ngo barasenga. Asari ngo arababwira ngo nta handi twohungira, nta wundi ukomeye tubwira. Isi yarahindutse, itegeko kera ryarasinywe, ariko umugore bahagaze ku gicaniro ngo arababwira ngo nta kindi mwokora, musenge. Muhamagara abagore n'abagabo, muhamagara abahungu n'abakobwa, mubahamagara mwese. Baramara mugira iminsi 3, ariko izo amafuga iminsi 3. Imana Moridekayi ngo wari umurinzi hariya, wari umurinzi hariya, ariko ngo umwami ngo yamutambuka ngo akamuvuga ngo uriya muhungu agira agasuzuguro ngo kubona ngo ataramye ibigirwamana. Imana kuri ubwoko bw'abayuda bwigunge. Umwana w'umukobwa utarigeze yiyandurisha, umwana w'umukobwa utarigeze uva mu kibanza cye, umwana w'umukobwa wagaragaje indangagaciro y'umukobwa, ngo arababwira ngo nimureke dusenge. Isengesho ryo dukura mu bwigunge, isengesho ryawe ryo kura ubwoko bwawe mu bwigunge n'umuryango wawe. Amen. Mu bwigunge. Hamajyakane ngo rituma tugera mu buzima, tugira ubuzima bw'ubusinzi, bituma ubuzima bwacu buba mu businzi, tukagendana mu businzi, tugakorana mu businzi. Bibiri ijambo ry'Imana ryaravuze ngo iyo basaza ngo Imana ngo izi kurinda ibintu bitatu. Intambara ya mbere ni umubiri, intambara ya kabiri ni Satani, intambara ya gatatu, iya mbere ni umubiri, iya kabiri ni Satani, iya gatatu ni isi. Satani ngo tuzamunesheje ijambo ry'Imana gusa, naho umubiri we ngo nukuba ku gicaniro ugasengera umubiri. Naho isi nukuyinesheje guceceka gusa, tugasakuza isi yagusakurije. Ugasakuza. Amen. Gusakuza si ibyacu, muzareke isi tugira uko ushaka, ariko ntitugasa n'ab'isi.
nk'abisi niyinga baririmbye indirimbo abakorani ari banabahe baravuga ngo tumere nk'abo ngo tuvuge ngo nk'abatari iwacu ngo dukore nk'abatari iwacu abizerwa twirinde guhemuka ngo twirinde guhemuka tuba muri iyi si ariko ntiduhituremo nk'abisi ntituvuge nk'aho turi iwacu ntitwitware nk'aho twageze iyo dushaka kugera oya amen amen tuvuge nk'abatari iwacu dukore nk'abatari iwacu tuba abizerwa twirinde guhemuka tuvuge nk'abatari iwacu dukore nk'abatari iwacu tuba abizerwa twirinde guhemuka. inyungu ya gatanu ndavuga amagambo abiri gusa nimara ndangize rindi rikurikira inyungu zo gusenga ngo bituma tuvogera mu migisha yacu Imana yaturemeye. Pawulo yaranditse aravuga ngo twaremewe ngo imirimo myiza yose ngo ya muri Kristo Yesu ngo kuko ngo tugomba kuyigenderamo kandi ngo tukayikoreramo. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi twadukora titwadukora nk'aho ari twebwe twabiteguje ko turakorera mu migisha Imana yaturemeye cyane ko turakorera mu gihe Imana yaturemeye. amen bituma tuvogera mu migisha yacu Imana yadusezeranyije tukaba mu buzima bw'amasezerano Imana yaduhaye. Irindi ngiye kurangirizaho ngo bituma ngo dukura mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Inyungu zo gusenga ngo bituma dukura ngo tukagera mu rwego ngo kuzura imbaraga z'umwuka w'Imana. Ariko wari wabona umwana wabaye igikuri, abantu bose babaye igikuri mu buryo bw'umwuka ngo bituma dukura cyane mu buryo bw'umwuka, bituma dukura cyane titubibikuri mu buryo bw'umwuka ngo biduhesha gukura mu buryo bw'umwuka no mu mbaraga zo kunesha Satani. Bituma twongererwa imbaraga zo kumenya kwitwara mu bigaragaza tugana duhura nazo. Muri iri byo gushimije aravuga ngo intambara zaje na Satani ngo Yesu nibuzungwanirira intambara zacu na Satani. N'ubundi ubuzima bw'umukristo ahora ku rugamba ariko ntabwo batugira Yesu yaradutsindiye. amen Ntabwo batugira ubuzima bwacu bwarashinganishijwe, ntabwo batugira ubuzima bwacu buma mu mbaraga zo kunesha. Bibiliya yavuze ngo Yakobo arandika aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi ngo yasenganye umwete. Aravuga ngo Eliya ngo yari umuntu nkatwe, Eliya yari umuntu nkatwe gusa icyo yaturushije nuko ubuzima bwiwe yabugize gusenga ngo agera mu rwego rwo guhagarika imvura. Aravuga ngo guhera uyu munsi ngo imvura ntigwe mu mbaraga za Eliya kawe nawe uko twakwinjira mu mbaraga zo gusenga twohagarika izuba twohagarika imvura. Eliya yamuvuga ngo kubera ijabo nitawe izuba ndiwe mu mbaraga zo gusenga guhagarika imvura ngo ugira imyaka 300 warasubira arasenga ngo imvura iragwa. Eliya yari umuntu nkatwe nuko ubuzima bwiwe yari yarabugize ubuzima bwo gusenga. Bibiliya yatubwiye ngo samani haleluya haleluya Eliya ngo yariko agwana n'ingabo za Baali. Eliya agera ahantu yerekana Imana iyo ariyo yizeye. Ni ukuvuga ngo tuza tugera mu rwego rwo kwerekana Imana iyo ariyo twizeye. Eliya ngo ahanganye n'ingabo za Baali ngo ntabwo ngo aramubwira ngo nimukore gahunda zanyu muze abapfumu n'abakonikoni
imbaraga z'abadayimoni ngo mukore ya gahunda yanyu muzi ngo ni mwebwe benshi mwikorere gahunda yanyu. Bibiliya yatubwiye ngo ageze ngo mu mugoroba wo gutamba igitambo cyane mugoroba k'uyu mugoroba nyine turimo Eliya ngo agejeje mu mugoroba amasaha yo gutamba igitambo ngo arasenga. Eliya ntiyabyinnye igisirimba, Eliya ntiyakoze izindi za gahunda, baravuze ngo Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, ngo bimenyekane kuko muri Isiraheli hari Imana, ngo kandi ngo nkaba nkoze ibi ngibi ngo kugira ngo aba bantu bose bangose, aba banyabwenge n'abafumu n'abakonikoni bagutaye bavuye mu kibanza cyabo bakimika ibigirwamana. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ngo kuko muri Isiraheli hari Imana gusa. Amen. Umuriro w'Imana ngo uramanuka utwika za nyama n'inkwi n'amabuye n'ay'amazi, ngo abantu bose ngo babirebye ngo baravuga ngo ni ukuri kw'Imana, ngo Imana ya Eliya we, Imana ya Eliya, Imana ya Eliya niyo Mana, Imana ya Eliya niyo Mana. Barafukama bose barasenga ngo bafatikanya na Eliya ngo gushima Imana ya Isiraheli. Abantu bose baravuga ngo Imana ngo ya Eliya, ngo Imana yamanuye umuriro, ngo iyo ngiyo niyo tugomba gusenga. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Amen. Mumfashe duheze Imana.